Sanibonani wengane zakwethu, ake ngibingelele ngiphinde nginamukele. Kuphi-ke la kuzofinyelela khona le video wengane wethu. Ungabe uqala-ke ungena kule channel ngicela usubscribe. Azeneme izikhulu ze-Chiefs ngonozinti owenza iphutha elilodwa njalo. Indaba ka-Brandon Peterson ingase-ke ifakele izibuko izikhulu-ke ze-KAIZER CHIEFS njengoba-ke zikhale kakhulu lapha ngalozinti-ke ngokwenza amaphutha afanayo-ke adlisa iqembu. uPeterson-ke uphinde waba-ke budedengu-ke wahlulwa-ke ukususa ibhola-ke kuyena. Lagcina-ke lidla inethi yakhe-ke ngesikhathi bebhekene neGordon Rose-ke ngempelasonto. iChiefs-ke igcine kube-ke ngo-2-1 laphana-ke kulo mdlalo. uPeterson-ke ubebuyiswe laphana-ke ezintini-ke ngumqeqeshi omusha-ke futhi-ke obambile laphana-ke kwi-Chiefs uKevin Johnson. Izikhulu-ke nabanye abasebenzi be-Chiefs babonakale-ke beswacile ngemuva-ke kokungena-ke kwegoli-ke lokuqala, futhi-ke akudlulanga-ke kubona noma-ke sebethole igoli lokulinganisa. Ubuzwa nje izinkulumo-ke ukuthi kukhona-ke okungase-ke kwenzeke ngalo nozinti. Usho-ke laphana-ke umthombo obosondele nalezi-ke zikhulu-ke eMpumalanga Stadium. Naye-ke uKevin Johnson-ke kuvele ukuthi-ke kuzomele-ke akhuphule amasokisi uma ngabe-ke efuna i-Chiefs-ke imgcine njengoba-ke umqeqeshi-ke ubambile-ke okwamanje. Umqeqeshi-ke ufika nje izinto-ke zivele-ke zimabhekutwana-ke ngaphakathi-ke kuleli qembu, kanti-ke uhlalele-ke umsebenzi-ke wokubuyisa-ke ukuzethemba-ke kubadlali. uJohnson-ke uzoba-ke nesikhashana-ke sokucija kahle-ke iqembu njengoba-ke lizoze libuyele-ke enkundleni ngoNovember 8 selubhekana-ke ne-Cape Town Spurs, futhi-ke ngemuva kwezinsuku ezintathu-ke kusuka lapho bese bhekana-ke ne-Orlando Pirates-ke emdlalweni-ke wedabi usuvele-ke ubheke ngabomvu. Wengenza kwethu ngafisa-ke ukuzwa umbono wakho laphana-ke ngonozinti-ke we-KAIZER Chiefs. Ngabe ucabanga ukuthi-ke kumele aqhubeke adlaliswe-ke noma kumele-ke adliwe ibhentshi? Ake ngizwe umbono wakho laphana phansi kuma-comment section. Mina sengiphuma kanjalo-ke wengane wethu.